Citat iz knjige Goal of the Wise, koju je napisao Kaim svetog ukućanstva Ale Muhammed Abba Sadik mir je na njega. Svemogući Bog je rekao, moj savjest se ne proteže na nevjernike. Časni Koran, sura 2 Al-Bakara, ajet 124. To znači da je Božji savez samo sa Adamom, mir je s njim, i njegovim potomcima, a ne sa Iblisom i njegovim potomcima. Što znači da je savez Božji samo s vjernicima, a ne s nevjernicima. Ovo je važna tačka na koju moramo usmjeriti našu pozornost. Stoga nalazimo da je prava Božja religija uvijek ostala čuvana tajna kroz stoljeća. Svemogući Bog je naredio Adamu, mir je s njim, i njegovim potomcima da šute i drže božanska učenja u tajnosti. Zapovjedio im je da prakticiraju prikrivanje istine ili prikrivanje takiju s Kainom i njegovim potomcima tako da nikada ne saznaju pravu Božju vjeru. Bilo je nekoliko razloga za praksu prikrivanja. Prvo, neprijateljstvo i zavist koju su Iblis i njegovi potomci imali prema Adamu, mir je s njim i njegovim potomcima. Drugo, Iblis i njegovi potomci nisu imali sposobnost nositi se s odgovornošću prakticiranja i nošenja Božje istinske vjere. Kao rezultat toga, nalazimo da su do čovječanstva stigla samo 2 slova božanskog znanja. Dobro je poznata pripovijest da će u vrijeme pojavljivanja Kaima, od njega je mir, on donijeti preostalih 25 slova znanja i raširiti ih među čovječanstvom. Ovih 25 slova znanja dodanih na prethodna 2 slova znanja upotpunit će ljudsko znanje o pravom monoteizmu i Božjoj istinskoj religiji. Sljedeće predaje pokazuju ovu stvarnost. Abu Abdullah Imam al-Sadik, od njega je mir, je rekao: znanje je ukupno 27 slova i sve što su poslanici iznijeli su samo 2 slova i ljudi do današnjeg dana ništa ne znaju. Osim 2 slova, pa ako se Kain pojavi, on će iznijeti 25 slova i raširiti ih među ljudima i dodati će to prethodnim 2 slovima sve dok ne raširi ukupno 27 slova. Bihar al-Anvar, al-Alamah al-Majlisi, knjiga 52, stranica 336. Prenosi se od časnog ukućanstva Ahlul Bajt. Od njih je mir. Uistinu, Adam se razbolio 11 dana prije svoje smrti i dao je oporuku svome sinu Setu, mir je na njega. Napisao je svoju oporuku i imenovao je u njoj svoga sina Seta i naredio mu je da je sakrije od Kaina i njegovih sinova, jer je Kain ubio Abela iz zavisti prema njemu, jer je Adam izabrao Abela da primi svo njegovo znanje, pa su Set i njegovi sinovi sakrili ono što su imali od znanja, a Kain i njegovi sinovi nisu imali nikakvog znanja od kojeg bi imali koristi. Enciklopedija Imam Ali ibn Abi Taliba, mir je na njega, Mohamed al-Rejšari, knjiga 2, stranica 98. Al-Mufaddel prenosi: pitao sam imama As-Sadika, mir je na njega, o značenju ajeta: podići ću jaku prepreku između tebe i njih. A on je odgovorio: to je takija, prikrivanje. Tako su oni postali nemoćni da ga mjere ili kopaju po njemu, a on, mir je s njim, je odgovorio. Jer oni nisu bili u stanju to mjeriti ili otkriti ako se to radi disimulacijom, takijom. I to je jaka prepreka. I tu je sada između vas i Allahovih neprijatelja podigao je prepreku koju oni ne mogu probiti. A onda sam ga upitao: ali kada se ispuni obećanje mog gospodara, on će je u prašinu pretvoriti. A on, mir je s njim, je odgovorio: ovo se tiče ukidanja prikrivanja, tak je kada se otkrivenje dogodi i on će se osvetiti protiv Božjih neprijatelja.